Na kabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Gini gilong ki khubor bamta kasni. Kasur upat ba nagathan Southwest Khas Hills khamtam na kishnong bahap hapo kasurok weloy sha kenyong kalawan shakmat banya kendu badiatai bat umentri rang ba kejela Meghalaya ukonrat ki sangma. Halor ke jingbam shem la pentrei ya kate kasurok kabaki pat ba kila angnut laslem. Na kaliang uchaman kasur upat ba kathan Southwest Khas Hills District uba kit bok lang nongrem ringkat lang u MLA Karanikor uba Pius Marwin uba Renington El Thongkhar kila pensngo upat ba na kabenta ki jimentoy upat ba ki Artli ki district kum ka West Khas Hills bat ka Southwest Khas Hills District uba nongrem ulaong kipat ba mau kerwat ki nong shong shnong bapher kum ka kenyong weiloy rangblang nong mali bat ki weidi kilawan ban pinsngo ya ka jing sngo khya ba jing bam yo jing trei na kate ka surok ba pinyaso ya ki shnong shaki jaka pinmi jing tei bat ka surok ba unong yalam jung ka kinhun pat ba ulaong ba kate ka surok kalong ka badan kamtam namar kade ka linti ba pinyaso ya ki pat ba shaka sor mau kerwan bat ru shaki hospital jaka puli bat ki yo ula pen pauru ba ka jing sha e ben jong ka surok weiloy kenyong kalapin kharbang shikat de ya ka roy kapar hakate kathan kite ginong mi khmat pat ba akum uba Pius Marwin bat uba Renington El Thongkhar kiathu umentri rang ba konrat ki sangma ula pediang ya ka jingdawa jongi pat ba ula kular ba ka sarkar jilla kan shimkhya halor kene ka jing e ula ong ba unsa batha ya ka tanat PWD roads ban tokit bat ban shimkhya ban pendep no ya kate ka surok hapo kapor ka babiang ula benrap ru ba ka sarkar Meghalaya kelapu hakmat hakathong jangka ban penroy ya kithan ba kendong bat karoy kapar hapo Southwest Khas Hills kadai ka ba kongsan hagani ka ju kathong kipat ba kila pediang sngobai ka jing net ya kendu umentri rang ba bat kila kermen ba shen kinyo i ya ka jing tray kam ka ba shisha ka ka surong ka ba kila angnut labun bun snap Bakit pila pun patay kinet? To menta kasih nagaliang jong ka kathon jong kasur pa ba ng Southwest Khas Hills District ha ka jing ya don lang ki ayo ki muli badon burom jungi na mo korwat na likor karingkat ki weipat ki ba wan biya kersan lang ya kani ka cu ka jing timan jungi ha ki bede bat ka jing pentrei no ya ka surok intermediate lane ka na weiloy mo korwat hatu haken yong Southwest Khas Hills District kata ka di kamat ka bangiwan follow up yang ya kani namar ba nilai kenduk teng yo Deputy Chief Minister haki por lalet bat mentang isu tenat ba hadin bangi daka sur pai pa jong Southwest Khas Hills District ni ya kenduk yo si Chief Minister bodong sungi isu men menyetu hapi lemba jong pi pres kundia si pai pa ba nilai yo ya ka jikot shine of CM ba ya kini ka surok kum pangilai kren maswa ladet mang kumpa spa kror napo weiloy hadu haken yong dikata ka dengan khobor sutenat nata ki paiba jo ka Southwest Khas Hills ki bala atkmi lenti ya ka ne ka surok ka balong ka surok ka badon kamtam na ka benta ki paiba jo ka Southwest Khas Hills District kamtam nadu bangyo district ka surok ka dang ne hikumtu tileng baga jing trailang jong parok ki paiba jo ka Southwest Khas Hills District kham de yan yo langiwan na kanunu ka kenhun lakadai na ki political party na ki seng balang paper re ni ki bre Southwest si nadu mansho bat hadu menta sen bagi yakran hinam ta karoy kapar ni kajing mentoy jo ka Southwest yawan lang krui bai kum ni kum bagi imta idon lang arut ki amle idon manga bat ki wei pat ki ngilam ha jaji isang lakmi lati ba sibon ki wei pat ki ngilam na ki NGO bat ki political party ba fer ni wan lang da si dan rai kajing yo appointment ka ba kham kerki ngila yawan tang bagi ki ngilam kham khamat dan rai so ban ai khublei ya ka sarkar hapo jilam jung Chief Minister sarkorat ki sangma ibala pen dep ya kai kepala kular na kamta jong ka district hi bara away na ta paiba ka district kata ka diga ba ko Ila brief la yatu ya ka kubor babha bangin sayo ban pentrei ka surok na ka World Bank nadu na weiloy shadu sha kenyong barhoy I MLA record don hungni
ya ke bangile kran ru bala kuno kuno na kiwi funding ru de ban le wat na kan yong silu sharan kor ingile kran lang kor ke ajmu de kata de sko on yetu ipi ki lai tili ki surok bang propose kumno ban punya chan ki lai tili ki district jongi hapo west kazil ma idon sho hapo ka west kazil te ngidon mentapa de light league district ka south west ke eastern west ka west kazil tingila propose ngila ai isutnat by CM ru ila sutu ngila pen sutu bakalong berkam hadu kata kam tam nom tak kinong jongi ban penjajan ya kini ke light league district ya ka bangila ya keren mene CM las ngudi ba bang sna surok ka we narang de kau hamar ngor hak bagin hapan sna ka we ka jiking ka bahe ngatu na wa kansi natangila ai chingmuru ban sna surok kawai prek surok ban kamad ko takta na share singi maulen sokma ban mi harangai kse ban mi akan si kalau kabar kam hadu ko takta nam takini ki light league district kata sakawai de kabangili ai jingmut ICM isutu bahai kata ru bana pandan diwa halat nurim ban mi hasirwang ka highway hasirwang kata ru ka surok ban kam hai ka bai ICM ru ila baca skor bah balong ban kam tinggi lai kerpat I ber kinu kinu funding kala bade de state fund dan na kado funding ru ban simkie ki surok hamtam ka jinga de jongka roy ka par jongi ki light league district jongka west ka hills baru ko wei kan ka jimtoy tikata ka de khobor bah chukwa bri tu ipi ka ba ICM menne ka jinga kan lang jongi ila baca skor bah bat ila sungtu ru bakalong syak ban kam snai kita surok kumbaga mata na kilang ka department kila ai ka kila ya sedang ban initiate ka ban le ka survey ban le ka DPR tingi kemiliti ka jing kemiliti jongi la kuno mental snam onla ban kata gari kemiliti kamdon ka shalan na pi kadang ka proses korman te ka shulong bakal adon ka list haka ba kin badre na po ka ward ban tingi kemiliti bala kuno mental snam ngidon ke jingkwa jang nur banyak berkat tanda tanda sunam kata kada ke jing angnut jungi bala kuno mata sunam kata ke jing yokat tanda apo tanda sunam arfusan kata kada jingkwa jungi tari bakit la itu dumne bakari 1 kilometer kalang to ke surok te ke jing yo jing matoy pi ke main road ke ban yaj ban le charaniko ban kone ke artili konsumsi te henry umde kata nadu na boiloy ngidon ke surok ke barang rin dumta dan na boiloy sim korwat ban kone ke district headquarter te kalong ke berkam hadu kata ko baro si district ke kani kesurok kan benefit ya barok kawai ke distrik kajik senai kan kesurok Nicole Shap ngerat ke mesin ke bah semua kemen adin bah umman yang Sherman ke senjok di labatai kuntu di ngai kublai hantam yo chief minister bela ai ka assurance ka kubor ke bah sultanat bah kipaj ba ke kila angnot ndesu tang da kato pada kisnem lagi pau snem syapang kani kesurok di kumbala pensyai bah kau nyala yo kesurok lobha mangne namo flang sudut sapa wiloi di ngidon kecil anut bana wiloi kan teng amokurat kan poi seru sa raniko di nak kalian ga government tam yang di siap mentai omba kani kesurok mentai ngin ai shwa ke kafes ke banikong first phase ke ba mangne na wiloi seru sa raniko but seru sa kenyong kenyong pat in teng version second phase manang turu kan don kumbasa aku perintah dan teng yang ka second phase berpoin siapa siapa kan ni ketika kubur apa besi buat baru di up ya kan itu kubur maka kecil angut kembali omba asurok ketika budlum jongka roy kapal kumbala tren dari kemudian apa bukuran entah ketika kami inti gitu ni kalau bah ni abno sang kapur bah lano kesokan kan step na kam ben khot ya dan penyu no ya ka jiktre wa bisa yo ya ka asurok apa maka ben connect syaki sinong kitau berkenika surok ke banyak angnot kamde orang kapal kutang siapa ke distrik kani kan connect syakri pati distrik kan poi seru siapa southwest garhul distrik di kani surok ke ba don kamha connect syaka nawi distrik syakri pati pikir mi spon border route seperti kelong buduk kam pi nya laju nama surok mengenai orang berkenika cinon kam nak pati sinong apa boda di kumbalong mentah ini gudon kisurok kiba kacing tray ke balaya cacat kidon kiba gini yang dari dalam kupus amar kacing angut kumbade hapo ranikor konstruksi dan ilayo berkonek nang ni napo mau sendram dan ni ketika main road dan yang CM ni makaniru ila propose mentana mau sendram kan poi hapo foundroy na foundroy pat katu konek biar hapo ranikor di kawai kacing konek kalau kacing don kam berkonek sakabodar ke umpi de kapal ni angut ngar ngabutin ya kata tanpa yang ka sokar yomba nila don kecil keren sport Delhi gawe kecil non kam tolong ba nang ni nampo wakaji berkonek sport raniko